Reka nongere kubasuza, reka nongere kubaha ikaze inshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rwanda Media Group. Please nongeye kubasuza mu bice bigiye bitandukanye mugiye mweremo, nongeye kubaha ikaze, nongeye kwifuriza weekend nziza, weekend y'umugisha. Turagarutse rero muri uyu mugoroba wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ni David mwenye kitu ugarutse, ndagira ngo mwese muzamukana subscribe zanyu, musharinga, mukomantinga, sige dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda abitambuka hano kuri Rwanda Media Group. Please. Sasa rero reka amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa RDC, aho abarwanyi ba M23 kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 aba barwanyi bongeye kugaragara mu ishusho badeployinga ingabo ahazwi nko mu gace ka Minova ndetse na Mushinga, aho aba basirikare ba deployinzweyo abivugwa yuko bagiye gusayidira abandi basirikare bahereye mu gace akakabari baguswe n'igisirikare cya Wazalendo VDP kiyobowe na Mike Foka. Turagenda tubigaruka gatanu kandi muraza kunyemura tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahazwi nka Bukavu kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. nuko muri aka gace haje kumvikana umutuzo ukomeye cyane, aho bivugwa yuko abarwanyi ba M23 biriwe mu muhango wo guherekeza abarasiwe mu gice cya Kabare ndetse na Katana. Turaza kunyarukira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahazwi nko muri territoire ya Masisi, aho ku munsi w'ejo wa tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 mu gace Kakatoyi abarwanyi ba M23 bageretswe urusyo hejuru, aho bakubiswe izakabwana n'abarwanyi ba Wazalendo VDP. Rero amakuru aturuka muri aka gace nuko bivugwa yuko kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 aba barwanyi ba M23 muri ibi bice bihaye agahenge mu buryo bwo kugira ngo baherekeze abarasiwe mu gice cya Katoyi. Kandi sibyo gusa, turaza kuyasoreza muri territoire ya Rucuro, aho abarwanyi ba M23 bivugwa yuko rwose ngo ku munsi w'ejo mu gace ka Murubiru, aka gace batwitsemo amazu 600 y'abaturage ndetse bahitana abaturage bagera kuri 42. Rero amakuru yaturutse nuko yatangaje ko ngo hatahitanwe abaturage 42 gusa, ahubwo hahitanwe abaturage bagera kuri 91. Turagenda tuyava imuzi n'umuzingo, turagenda tuyinjiramo gatanu kandi nyamara ndagira ngo uzamure subscribe yawe, sharing, commenting, asige dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambukana kuri Rwanda Media Group. Please, mbere yuko ninjira muri izi ngingo z'amakuru mu buryo burambuye, reka mbanze basabe akuzamura subscribe zanyu. Reka nongere mbibutse ko twabashyiriye uburyo bwa groupe WhatsApp, ni uburyo tubagezaho amwe mu video, amafoto y'ibiba byagiye bibera ku rugamba. Tari nkungubu abifuza kubona ayo makamyo yamanutse mu gace ka Minova ndetse na Mushinga, nuko ayo mafoto ahari turibuze kuyabagezaho. Nero twandikire kuri nomero 07 urabanza 256 guteranya ushiro 07 karindwi ebyiri, ubwo ni 72 ushireho 4 9 gatandatu 2 2 ndetse 8 9. Ndayisubiramo, ni guteranya 256 karindwi ebyiri 4 9 gatandatu 2 2 8 9. Mutwandikire tubashyire muri groupe kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa amakuru akomeza kugenda atambuka mu bice bigiye bitandukanye. Reka mbashimire sasa kubo tugiye kugenda tubana muri izi ngingo z'amakuru mu buryo burambuye cyane. Amakuru yacu turayahera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa RDC kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Mu burasirazuba bwa RDC hazwe mu majyepfo ya Kivu haje kumvikana umutuzo ukomeye cyane. Ibi biravugwa yuko abarwanyi ba M23 nyuma y'igihombo gikomeye cyane, nyuma yo kuraswa mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Wazalendo VDP kiyobowe na Foka Mike ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi giherereye muri Sud Kivu, nuko aba barwanyi ba M23 bihaye agahenge bitewe n'ibihombo bikomeye cyane bamaze iminsi babona mu bice bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi wa tariki 7 rero biravugwa yuko aba barwanyi ba M23 bagiye guherekeza umwe mu basirikare bagenzi babo barasiwe mu bice bya Sud Kivu, ngaho bagiye kubaherekeza mu mujyi wa Bukavu nk'uko amakuru abitangaza aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo akomeje kugera atugera. Rero kuri uyu munsi nuko namirwano yagize iyumvikana, ndagira ngo mbabwire ko hari abantu bari gutangaza ko ngo Uvira yamaze kwigarurirwa na M23. Izi ni fake news n'abashaka kumanipira ndetse na bamwe mu banyamakuru abakorana n'izi nyeshyamba za M23 kugira ngo habeho manipulation. M23
23 rero nuko itarinjira mu mujyi wa Uvira. Ese yakwinjira mu mujyi wa Uvira iciye mu gihe warungu hari ingabo za guverinoma y'u Burundi, mwenga hari ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP, mu gihe ibice bigiye bitandukanye bikikije iyi Uvira hari ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo VDP. Rero kuba ari gutangaza ko mama 23 yaba yamaze kwinjira muri Uvira, izi ni fake news, ni manipulation iri kugenda igirwamo uruhare na mama 23 kugira ngo itangire kwica mu mutwe abaturage bo muri iki gice cya Uvira. Sasa rero katunyarukire mu gace k'akabare ku munsi w'ejo wa tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2025 abarwanyi ba FCM Ventura baje gusohorwa mu buryo bukomeye cyane muri aka gace k'akabare. Ni igihombo gikomeye cyane cyaje kugaragara ku ruhande rw'aba barwanyi ba 23 ubwo baraswaga mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Foka Mike cya Wazalendo VDP. Rero abarwanyi ba 23 nuko bamwe baje guhungira mu gace ka Kare, aho abandi bagumye muri aka gace ka Kabare. Biravugwa yuko amakamyo agera kuri 20 amwe mu mafoto yagiye atugeraho yaturutse mu mujyi wa Goma yerekeza mu gice Minova ndetse na Mushinga, aho bivugwa yuko aba basirikare ba 23 amakamyo agera kuri 20 yari yuzuye yerekeje muri ibi bice kugira ngo arebe ko yatabara bamwe mu barwanyi ba 23 baherereye mu gace ka Kabare bamaze kuzengurukwa n'iki gice n'iki gisirikare cya Wazalendo VDP cya Foka Mike. Rero ni bimwe bikomeje kugenda bitangazwa, gusa abarwanyi ba 23 bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane, bakomeje kugenda bahura n'igihombo gikomeye cyane yaba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Twihuse cyane amakuru yacu reka tuyakomereze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho abarwanyi ba AFC Ventura kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2025 aba barwanyi basa nkaho bagaragaje agahenge, aho imirwano itagaragaye kuri uyu munsi mu bice bigiye bitandukanye byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje abarwanyi ba FCM Ventura ndetse n'ingabo za Wazalendo VDP mu bice by'intara y'Kivu y'Amajyaruguru ahazwi nko mu gace k'Akato yaho ni muri Masisi, abarwanyi ba FCM Ventura nuko bivugwa yuko bahatakarije abasirikare benshi cyane, mu gihe kandi ikigereranyo cy'abahaguye kiri kubarirwa hagati ya 200 ndetse na 300 abasirikare. Ni mu gihe kandi amakuru aturuka muri aka gace k'Akato mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri axe ya Masisi bivuga yuko abarwanyi ba Wazalendo VDP batoraguye muri iki gitondo cya tariki 7 intwaro zigera kuri 45 zo mu bwoko bwa AK47 mu gace ka Katoyi. Ibi rero biravugwa yuko izi ntwaro zatawe n'abarwanyi ba M23 ubwo babonaga rukomeye muri aka gace ka Katoyi bagahungira muri territoire ya Rucuro mu bice bigiye bitandukanye. Turakomereza amakuru yacu mu gace ka territoire ya Rucuro, aho abarwanyi ba M23 baje guhunga muri territoire ya Masisi bakerekeza muri aka gace ka territoire ya Rucuro, bakaza guhura n'akaga gakomeye cyane ubwo bagwaga muri ambush ikomeye cyane ndetse no mu nkuta zikomeye z'ingabo za Wazalendo VDP. Basanze ingabo za Wazalendo zamaze kubitegura mu buryo bukomeye cyane ahazwi nko mu bice bigiye bitandukanye. Aba barwanyi ba M23 bakimara kugera muri ibi bice bya Rucuro mu bwami bwa Tonga nuko baje guhura n'akaga gakomeye cyane ubwo basangaga ingabo za Wazalendo zamaze kubitegura, zamaze kwestara imbunda ndetse n'ibitwaro karundura zabarashe mu buryo bukomeye cyane, aho abarwanyi ba M23 ku gisebo gikomeye cyane baje guhungira mu baturage aho bitwa mu Rubiru, aho ni muri territoire ya Rucuro, aho aba barwanyi ba M23 bagaragaye mu mashusho ndetse n'amafoto batwika ingo z'abaturage zigera kuri 600. Ni mu gihe kandi raporo yatanzwe na societe civile muri aka gace ko mu Birubiru muri territoire ya Rucuro ivuga yuko M23 nkuko byatangajwe ko ngo abaturage 42 ari bo baba bahitanwe n'ababarwanyi ba M23, yuko ngo uwo mubare wakomeje kwiyongera, aho abaturage bakomeje kugenda basaga hejuru ya 90 ndetse hagati ya 90 n'ijana. Ni imwe mu mibare yakomeje kugenda itangwa na societe civile muri aka gace ko mu Birubiru muri territoire ya Rucuro. Abarwanyi ba AFC M23 bashinjwa kuba bakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Sudan ndetse Kenya n'ibindi bihugu bigera kuri 12 nuko bakomeje gukubitwa izakabwana mu bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa RDC. Namwe makuru dukomeje kugenda tubacukumburira, namwe makuru dukomeje kugenda tubatahurira, natwe tukavuga ati tugende tuyabagezaho abakunze umuryango mugari Rwanda Media Group. Please ndagira ngo mbashimire, ndagira mbifurize kugumya kugubwa neza, ndabasaba kuzamura subscribe zanyu mukomeze kugubwa neza mu mirimo igiye itandukanye mugiye muremo mu bice bigiye bitandukanye mugiye muheremo.
weekend nziza, weekend y'umugisha kuri mwese, yaba abayizije abatayizije. Nyagasani akomeze abahezagize kandi akomeze abahe guhaha muronke amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubabaho mu mirimo igitandukanye mu gihe muhereremo.